Саламаттуу мекендештер, бүгүнкү башыбыздан өтүп жаткан оор сыноолорду жеңүү максатында сабырдуулук менен үйдө отуруп, төмөндөгүдөй татынакай эл ичинен чыккан өнөрпоздордун ырларын угуп алып, баарыңыздарга саламатчылык каалайм. Sağındım tuluğan çeri seni. Yetimdin Ağlayan sarı dağlara, karnılaç olup gittim dey. Kaldaygan sarı talağa, ey, karnılaç olup gitsem dey. Esimden çıkpa eylesin. Sen yürüktayın yürekte, sezimde bilek gelesin. Öncürük daim büyükte, sezimdi bilip gelesin. Tasam